Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li mu'adzimi sultanik. Allahumma rabbi fa'na bima 'allamtana rabbi alimna wa yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarrabatna wa fidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara para peserta kalayan lancar. Tim abdi selaku pembawa acara neda dihapunten di wilayah Kabupaten sareng kakiranganna. Hayu urang sareng berenang manskeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wawalantas malam-malam putung. Bila ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.